In a significant success against narcotic smuggling, the Bajalbari Police Station, acting on confidential information, seized a large consignment of cannabis worth 16 lakhs and arrested 2 individuals. Under the initiative of Bajalbari Police Station officer in charge Jugal Tripura, a police team set up an ambush at the Naka point or the checkpoint to intercept a suspected smuggling vehicle. The vehicle, bearing registration number TR01BM0450, was travelling from Agartala towards Khorang. Upon stopping the vehicle, the police team conducted a search and recovered 4 trolley bags containing a total of 10 packets of illegal narcotics. The total weight of the seized cannabis is approximately 80 kilograms. The estimated market value of the seized narcotics is around 16 lakhs. Ushi Jugal Tripura confirmed the arrest of the 2 occupants of the vehicle are Budrai Deborma and Kishore Deborma. Both arrested accused are residents of Urabari, which falls under the jurisdiction of the Sidai Police Station. Tini sario onuman 7টা সাড়ে 7টা সময়ও হানি থানি কাইসা খবর পাইও যে গাড়ি কুফুর অল্টো গাড়ি bearing registration number TR01B 04 TR01BM 0450 গাড়িও গাঞ্জা দাজাক অব আগরতলা নিसिमि खवाय दिगि थाङै दं होनना खबर फायमानि इंगे जों आ खबर मानमा लगे लगे न आनी नाकापाटी नं एलार्ट खालायखिया ताई आं सहताय आनी अफिसाराव थानानि अफिसाराव फाय जों नाकाबाव एम्बुस आसुका परे गाड़ी साराबसानि परे आं फायमा परे गाड़ी आगुगुल फाय दंगो जों गाड़ी न आटकिमा परे गाड़ी बिसिङो जे खबर जोङो जे सामाने खबर नि मुताबै न जों गाड़ी बिसिङो ट्रली बैग 4टा दंमानि ओ बैग मानजाखा गाड़ी बिसिङो मानजाबाय जों गाड़ी न ट्रली बैग न जों खुलगै नायखा खुलगमा बिसिङो जागाव टोटल 8 पैकेट कटर पैकेट तै चिकन 2टा पैकेट टोटल 10 पैकेट माल दंगो गाड़ी बिसिङो ट्रली बिसिङो दाजाक काइसा 4टा पैकेट दंगो 10 केजी 40 केजी तै 4टा पैकेट दंगो 9 केजी 36 केजी तै चिकन 2 पैकेट दंगो 2 केजी 4 केजी टोटल लंखा 80 केजी जों मांखा ओ चालकनाय मालकुं चालकनाय बैतायाव गारियाव काजाक जों खरंनि जों जेहेतु बरक एनडीपीएस नि सेक्शन बरक अफेन जेहेतु खायखा जों बरनो कननैनो जों एरेस्ट खायखा ताबक जों अबनो तैनो जों स्पेसिफिक केस नाजांनाय बरंनि एगेन्स्ट कायसा तो बुदराय देबरमा कायसा तो किशोर देबरमा खरंनि नौराबारिनि सिदाय पुलिस स्टेशन आन्डार वेस्ट बाजार मूल्य अनुमान 16 लाख रकमानो A specific case is being registered against the arrested individuals under the relevant sections of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act. Reported by Biplab from Chini, Khorang.